Kalau sisa kubur berpela pet kajing blok kali belet jaga sim tiket jaga yang lain tiket nado nang ne. Kapulo kayo pulo kaduna bah kajing blok. Andai kajing blok mata belet na pulo sya golfling. Ka golfling kedai kejaka kebadi tiket namta Shillong lajong bat ka is that is United kanya kun final la skin ko. Jadi kita ba menadu nyo bajam step kila yang lain handuk menta. Wala pedeng kajing terus lap. Kita ba Kim Jo Salia nomor ba. Lada kiki asutu ba kinami tiket. Pet kena kajing blok kali. Umar ba kita ba kila yang lain handuk suro. Ni sutu ba kadai kasin penengkong. Ika jela kajongi ba kita ba kin yang lain. Hang ne golf bat hak nailat wala pedeng kajing ter loba. Pejba kilawan nak keleng ke sor Shillong kunjur nak kiwai ke jaka jong long ba juga jela. Bagi wan yang lain mentit tiket nama kisutu bagi kwa wan ibalat ke jela kai ke Shillong lajong bat kai North East United. Kan North East United kadan ki player pareng ki bajrong bagi makan sai bah. Dia ka ba kadai ka North East kalau ada penjob teng ya ke Shillong lajong mencam senang. Bat ni don jingkerman baka Shillong lajong ro kan penlimbat menta ya kadot is kum bakal leben ya ka Shillong lajong mencam senam ni jingkerman baki pajbak ya don jingkerman bar kai tap tang sigul ro ingat baka Shillong lajong ro kan job marta kadaw pajbak ki kwa bani i bahaya ka Shillong lajong bat kadot is bola pedeng ke jingter uslab namar ba kadot is ro kadai ka tim ka ba mi nang ne kadot is ka ba kajulakai haka Indian Super League. Ting ingin skam ba? Jadi lakai sinungkong tolong kebaikana hang ne hawan polo, baikane dan polo. Hak porsan citeng. Ting skam ba tiket hak por arbaje kin sa pli no ya counter. Bagi paj ba kin yo manthir. Na manta man pej ya kajulakai hasor Shillong. I berkali hang ne ang i kali kala yang side. Namar kajing wanti tiket kapor desa arbaje berkali ke sakut hang ne nama kapaj ba ila yang lain nama tabanti tiket bon kali ne keleng sor Shillong bon nakendong ki wanti tiket hang ne go berkali kala yang lain